Selamat datang di Orang Sunda Asli. Nama saya Rino. Saya sekarang lagi di PBJ. Jadi hari ini kita akan kayak social experiment ya. Jadi karena selamat datang ke Orang Sunda Asli. Hari ini kita lagi di PVJ. Kita akan minta foto dengan orang-orang di PVJ. Ini ya. Rino Jan. Saya Rino Jan. Ini Paul Walker. Yang kamera itu Sandor Baitama. Oke. Ayo, mari kita mulai. Mesti boleh minta foto. Saya nih. Dua-duanya. Oh ya udah. Boleh? Saya. Ya, siap. Ya, masih. Take care. Boleh minta foto dengan kalian? Boleh kak? Ayo foto. Oke. Yo. Ya. Yo. 1, 2 kilo. Masih. Boleh. Record. Oh, okay. Photo session. So, mau bantu dengan kamera? Oh, your hand, my hand. Okay. Oke. What's your name? Paul. Paul. Paul, ya. Halo. Nanti hello. Oke. Hiji, 2, 3. Can you give me hug? Bisa kamu peluk saya? Oke, thank you. Makasih ya. Asam. Mau balap? Mau balap sama dia di sini? Mau balap nggak? Ayo. Saya bilang 1, 2, 3, mulai. Balap. Oke, guys. 2, 1, go. Right there. Paul, go. Paul, go. Right there. Kita foto. Oh, boleh. Alright, all of you guys, Okay, go. everyone. Oh, you too. Amerika. Ezra, get over here. Hai. Bule. Can we get a picture? Asia. Bule. You guys go get pictures. Are you serious? Yeah. Foto. Lagi. Bule, bagus. Maybe in the middle. Siap. Wait. Peace-nya. Satu, dua. Bagus. Go. Bravo. Bule. Alright, do that guy's hand right there.